پشتی چاوەڕێبوونا چەند ساڵە دەرگەیە فەرمانگەها دروستکردنا ناسنامەیان لە شنگال هاتەڤەکردن. بەریانەها خەڵکی شنگالێ ji بۆ دروستکردنا مامەلێن خوا بەرێ خۆدانە پارێزگەها مووسڵێ û vêyekê ew gelek dilgiran û têzar kirbûn. Lê di niha de ew dibêjin barê wan sifik bûye. راستی گلک تشتکی باشه دایرهت ما بین و دری نفوسات ما بین و دری گلک تشتکی باشش اش خلق مرة خلق ما گلک تعبه حتی چه کردستان و خلق ما بلنگازا خود گلک باشه ایرو حکاهاتا و دری جنسیه و تیسا کنا و هویه وان موصل دور بو کره گلک بو يعني مزرعة الفيا نها گلکی باشه نزینگا شنگالا کارگریya qeza şingal 4 salên berdewam bi zavên veguhastina fermangeha nasnaman ji parêzgeha Mosul bo qeza şingalê dikir. Lê bi sedemê wêranbûn û peqandina avahiya fermangehê ji aliyê Daişê ve wan netkarî fermangehê veguhêzin û di niha de ta ku dubare ew avahî bê tedrûstkirin û avakirin cihekî demkî ji bo wan hatiye destnîşankirin ta ku karê xwe têde bir rêve bibin. 4 سال شفداي مهاده 2017 ام طلبت كن جميع دوائر شنقال بقرنستر جهه خو وسر كاري خو عمري خو براستي نبوس تشتكي قالك بزحمت بوجي اف هدفك وها تحققاندن موقعي بديل انها مالك الباد دوراير مو الباب رجع اتصالاته بلدي بيرابو دو هيباوي ايجاره ويدا هتانكي ترميم بيادي خلاص بي ورسمي بحول بيادي ji koman 24 fermangehû rêveberên hikûmî li Şingal di niha de bi tinê 8 fermangehû rêveberî ji wan hatîne vekirin. Ew din jî dergehên wan daxistî mayîne û çarenivîs diyar ne dekenge bihêne vekirin. Ên ku di niha de vekirîne jî yan rêveberê wan bi wekaretin yan jî neşerعî têne binavkirin. Nezîr Şingalî, Radyoya Selam, Şingal.